Mlani bafethu ngiphinde ngabuya nenye update namhlanje. iMadlanga Commission ibiqhubeka nokubheka ukusebenza kwamaphoyisa eKZN. Uzokhumbula izolo ukuthi ngeke ngamenshina ukuthi baningi abantu ababulawe ngamaphoyisa eKZN, kubalwa abantu aba-147 esikhathini esiwu-3 years. So iMadlanga Commission ibifuna ukuphenya ke manje ukuthi kahle kahle ukubulawa kwalabantu njengokusho kwabanye kubudedengu obenziwe amaphoyisa, noma kunabantu abasebenzisa amaphoyisa ukulwa izimpi zabo. So namhlanje iMadlanga Commission ibize ubaba uGregory Loftus ukuthi azobeka ubufakazi bakhe ngaphambili. Into eyenze kubizwe yena-ke it's because ubaba kandodana lo owadutshulwa ngamaphoyisa wabulawa, and ngesikhathi emdubula amaphoyisa uyabeka ukuthi bamshaya ikhanda, but ibullet kubonakala ngathi yangena ngemumva yaphuma ngapha, and umuntu makadelwa nawe eziphoyisa kumele ibullet lingene ngaphambili. So iMadlanga Commission umbuzo omkhulu enawo la ukuthi ngesikhathi amaphoyisa edubula, kwakudubula kokuthi basusa inkinga endleleni or bayazivikela, because njengoba ngishilo ukuthi sometimes siye singabantu sicabanga ukuthi kungcono ukuthi umuntu osehluphe kakhulu avela adutshulwe afe so that angalokho ayekhothe kuphi yonke lento le. So ubaba ke lo kade khona uzovikela ingane yakhe kuthiwa uBevan. Uvikela ingane yakhe ngokuthi ingane yakhe ibi innocent, ibingekho ebugebengwini, and so lento eyenzekile bekuwukuthi nje babantu banomona ngokuthi ine business successful to a point ukuthi abantu asebenzisana nabo kule mboni yezimoto ekuthiwa ama tow truck basebenzisa amaphoyisa ukuthi kubulawe undodana wakhe. So that's why ke manje kuevele ngaphambili kwiMadlanga Commission ukuthi azobeka izwi lakhe ukuthi kahle kwenzakalani. And kunento evezwe iMadlanga la as much as esakhuluma nje ubaba ivezile iMadlanga ukuthi kubuye ngazothi le statement ubaba azibhalele sona akusona esakhe, because ivezwe ngu-advocate uKhumalo ukuthi angeke ukuthi ungabheda igama nesibongo sakho unless khona umuntu okubhalele, because uma usumdala noma kuthiwa iphutha uyalenza ekubhaleni but angeke wenze iphutha ekubhaleni ilokhu njani igama lakho. So leyo nto le isuggest ukuthi kukhona umuntu ombhalele leyo nto leyo. But ke akuyona into etheni le, I thought nje mangiyiveze nayo ukuthi kuvelile ukuthi ngazothi le statement asibhalile akusona esakhe but i-statement esibhalwe ngomunye umuntu. Ngifuna nje uyibuke le video bese siyaqhubeka. That we almost never get wrong is our names and surnames. Oh yes, I see that, yes. But the deponent here twice gets his name wrong and it has to be corrected. Yes, I did see that. I didn't think to comment on it. Yeah. I did see it. And they spelled Bevan's name wrong as well. No, that one is somebody else. I mean, that happens. I can also get your surname wrong. But I never get my surname wrong, ever. It's a good point. I did see it, but I didn't think to comment on it. Yeah. But it's someone else might have typed this. Yeah. And then when he read through it, then saw the mistakes or not. Now before singene kwi-story kahle ukuthi indaba isukaphi kwenzakalani, amaphoyisa mawazidefenda kule story athi ukubulawa kwaloko ndodana kaGregory it's because undodana nabangani bakhe bebengabantu abadangerous, futhi bebengabantu abasebenzisana nama-syndicates ama-drugs. That means bona nabantu bama-drugs bebe-close kakhulu, kanti futhi ney'bhamu engekho emthethweni bezitholakala lapha kubo. And nokuthi ngesikhathi beyoboshwa laphana kule ndlu ababehlala kuyo, ngizosifaka nje ipicture le ndlu abadutshulelwe kuyo, kutholakala ukuthi badubula iphoyisa laphana, then amaphoyisa asabuyisa abashaya bonke. So ukubashaya bonke ke amaphoyisa athi kwakukuzivikela kwabo, but ubaba lo ukhuluma into ethi cha kwakungakona ukuzivikela, kwakuvele even before amaphoyisa efike kwakukhona into ethi umfana wami bamfuna efile noma kathiwa kwenzakalani but yena kumele ngabe ushonini. So amaphoyisa athi ke ngesikhathi eqeda kudubulana nalabafana athola izibhamu, athola izinhlavu kanye nemali nama drugs like kuthiwa iMendrax. So uma ubaba ethi ingane yakhe ibi-innocent, kwenziwa yini pho ukuthi kutholakala ama-drugs la ehleli khona, and uhleli nabantu abaziwa njengokuthi bayinkabi. Omunye wabo wazothi uyinkabi, omunye wabo unama-case okubulala. Uyabona nje ukuthi as much as emvikela njengomzali, but kukhona into ethi bekangaphili nalo ndodana wakhe isikhathi eside. That's why neMadlanga ize yakuveza ukuthi mzali
as much as umphikela umfana wakho, but kumele uphinde uvume ukuthi ubungahlali naye lo mfana lo, umfana kade eyiphilela impilo yakhe, so angeke ukwazi ukumphikela yonke into ayenzile estradweni. Now ukuzivikela kwakhe ke uGregory ubuyisa uthi umfana wakhe bekazingelwa la, umfana wakhe kudala ethenjiswa ukuthi uzobulawa, and futhi amaphoyisa bese sifakile isigxivizo sokuthi azombulala noma ngathiwa wenzane noma ngathiwa uyashintsha wenzane, but bese sitshelula ukuthi azombulala. And ngesikhathi efa kwangabona ukuthi amaphoyisa azombopha, but kwakuthi azoqedelela lento ade kudala ikhuluma ukuthi azombulala. So because of yonke lento lena, ifamily yahirisha ipathologist labantu abadila nabantu asebashonile ukuthi kubhekwe ukuthi ushone kanjani, ubulawe yini ngempela mpela, because kuyenzeka sometimes angikwenzele example njengokuthi umuntu ashayiswe imoto bese ayashona, kithi sothi ubulawe imoto, but mase kufika kuma pathologist bazobheka ukuthi okay, kanti lo muntu umelwe inhliziyo ngesikhathi imoto imshayisa then wasubulawa yilokho, because kuyenzeka umuntu ashayiswe imoto angafi. So that's why kubalekile ukuthi babheke kahle ukuthi yini ebulala umuntu. So nefamily yakhe ke uGregory wayefuna ukwazi ukuthi unyana wakhe ubulawe yini, ila kuvela khona ukuthi washawa ngebullet ekhanda lele lamenza wafa. So because of leyo nto leyo ke manje uthi before unyana wabo ebulawa wakwagijima waye court wayocela icourt ukuthi ike ivikele umfana wakhe, because umfana wakhe ufuna ukubulawa ngamaphoyisa. Lapho kwakunge 31 March 2023. Wathi ke esacela wabhalela icourt kwi-application yakhe ngizoyifaka njengoba ngikhuluma la, wabhalela ebhala kwi-court ukuthi uyacela ukuthi kumiswe ubheka icele, kumiswe uDina Govender, kumiswe kanye no station commander wase Brighton Beach police station ekutheni bangabulali undodana wakhe. But uthi wathi esalinde ukuthi icourt decide kwaba ukuthi bayamdubula umfana wakhe nge-1 April 2023. So uleyo nto le iprove kona lokuthi umfana wakhe bambulala ngenhloso, because if babengajahanga babezokwazi ukuthi belinde up to le case ukuthi ku decide icourt ukuthi ivikele umfana wakhe or yenza njani. Now umsolo omkhulu ambeka phambili la umphenyi or ngathi uniphoyisa ekuthiwa uDina Govender. uDina Govender ke umsola ngokuthi wawakhuluma straight amagama kuye athi asizange ukuzobopha umfana wakho uBevan, instead sizombulala. So into engcono kuyokusiza ukuthi uhambe uyolungisa omasingcwabisana bakho ukuze uzokwazi ukuthi umncwabe kahle umfana wakho. So lawo mazwi lawo yiwo amshiya enembuzo eminingi ukuthi yini enza ukuthi iphoyisa lokhulume kanje, because of umfana wami guilty kumele ukuthi aboshwe alandelele wonke ama process, not ukuthi uGovernor esefike sekhuluma ethi makulungisa amapolisi omasingcwabisane because umfana uzofa. Now uma ebuza uGovernor uyayiphika le nto ukuthi cha akaza khuluma into enjalo, instead makuyokhulunywa nama Hawks la ayesebenzisana nawo ngesikhathi kwenzeka le nto le. Any case ayiphikayo uGregory ephikela undodana wakhe indaba ikhona kushuthi kukuke kwakhona ukudubulana phakathi kwamaphoyisa kanye naye umfana wakhe kwindawo ekuthiwa kuseButchery la kuthengiswa khona inyama. So kuthiwa nge-3 February kwavulwa icase because lo ndodana lo wadubula iphoyisa, then kwavulela icala lokuzama ukubulala. Now ifamily or yena uGregory uyayiphika leyo nto leyo ngelithi ngesikhathi kwenzeka leyo nto leyo ayikaze kube khona ukudubulana lapha ngaseButchery. Wayekhuluma leyo nto leyo uthi okokuqala uma sibuza abantu abasenze eButchery bathi akaze bezoqhuma izinto kuqhuma ibhamu. 2 uthi even nama CCTV ama video la afakwa kuma camera endaweni ezithile uthi ayakuveza ukuthi akaze kube khona ukudubulana okukhona. So even nabantu basemphakathini kuleyo ndawo abantu abanjengama community leader mhlawumbe singathi councillor or i-community police forum nayo iyaphika ukuthi kwenzeka leyo nto le kwakhona isibhamu esiqhumayo. So because of leyo nto leyo ukuthi amaphoyisa nesibindi sokuqamba amanga ukuthi unyana wabo wadubula engadubulanga, kusho ukuthi basebenenhloso ukuthi bamcreate icase engekho ukuze bekwazi bayomdubula. So ila imadanga khona ke ibe interested khona kakhulu ukuthi ngasathi ngesikhathi amaphoyisa edubula ayedubula because kwenze njani, ayekuthena imfuna eshone phansi. Enye point ayirezile uGregory Loftus indaba ye 2.5 million le kade ngeke ngayisho izolo ichaza ubaba lo wakwa iPid. Uthi undodana wakhe bekubekwe iprize ekhanda lakhe engange 2.5 million ukuthi ongakwazi ukubulala lo mfana uzothola 2.5 million. And uthi umuntu owabeka le mali umfo ekuthiwa uClive Naicker
uye lo oyengafuna ukuthi into enza bexabana is because of ibhizinisi abakulo, ibhizinisi elikwi-competition kakhulu. So uyasola ukuthi umfana wakhe befuna ukumsusa because of kuyakompithwa ukuthi ngubani ofike kuqala ku-accident scene, ngubani othola ama-clients amaningi, yonke lento le. And now ukhumbula ukuthi yonke lento le yenzeka between indawo la kugcwele khona ama-drugs, indawo eyaziwayo ukuthi kunabantu abastota ama-drugs amuva yile imoto zama-tow truck. And futhi sekudala kufa abantu abaningi befa because of lento yama-tow truck. Kunama amaginsa amaningi esihlale siwabone ey'ndabeni ashonile eThekwini ebulawa ngamaphoyisa or amanye adubulane wodwa because of ukusoleka kwama-drugs. So emaphoyiseni umfana kaGregory letho uBevan bekafana nalaba abanye nalama ngathina ama-mastermind ama-drugs akhona. Even nabantu uma bobukelela ama-live kaMadlanga bebengayibhelieve indaba yalo baba, bebesho ukuthi cha, ubaba uzoyivikela nje umfana wakhe, otherwise kuyabonakala ukuthi umfana wakhe bekayisigebengu and ufe emsebenzini wakhe vele, njengoba kushiwo ukuthi olwa ngenkemba uyofa ngenkemba, kusho ukuthi nala kwenzeka into enjalo but asazi. So kule ndaba yale 2.5 million uthi umfana wakhe wamfonela lo mfo and badlalile i-call nakwiMadlanga Commission beyiveza le ndaba ukuthi bafonelana between uBevan undodana kalo baba ade khuluma namhlanje kanye noClive Naicker lo ekuthiwa uyena wakhipha le 2.5 million ukuthi kudutshule lo mfana. Now if ebheka nale mali le i-2.5 million kusho khona lo mfana bekayinkinga naye, beka umuntu omkhulu kulento because uma kuthiwa beka innocent nalendlela abayishoyo kusho ukuthi bekuzoba easy kumdubula, and if ku easy kumdubula kusho ukuthi imali angeke iziyofika ku-2.5 million. Imali bizoba ukuthi mhlambe ilapha ko-20,000 omali, but you can imagine nawe uma kuthiwa uqhasha inkabi bese ukhipha 2.5 million kusho lo muntu loyo unzima ukuthi umthole, that's why imali uzoyinyusa ngaleyo ndlela le. So le eshiwo yilo baba ukuthi umfana wakhe beka innocent ibonakala ngathi ayibalance. Njengoba ngenza le video nje, iMadlanga Commission iyaqhubeka kubizwe ke manje iphoyisa elizochaza from iside lamaphoyisa kwakwenzakalani ngalesikhathi kwenzeka yonke lento, and lelo phoyisa ngikhuluma nje manje lichitha yonke lento ekade khulunywa uyilo baba uGregory Loftus. And uma kukhulunywa ekla call ke kuyavela ukuthi ngizoyifaka nje i-recording la but ke ile bhalwe phansi because isikhathi lena video ubuza lo mfo ukuthi yini enza ukuthi ungithumelela abantu ukuthi bezongidubula for 2.5 million. Now enye ipoint ayivezile ukuthi kune war eyenzakalayo between ama-tow truck kubangwa ama-customers and abantu abakhulu abakulento le, kubalwa yena uBevan Loftus undodana walo baba kade kuMadlanga Commission, kubalwa yena uClive Naicker lo okhiphe 2.5 million ukuthi kubulawe ama-competition akhe, kanye no Alan Supramani kanye no-Elvis Rajo. Shuthi iy'nkunzi lezi ezinkulu ezilwa zizodwa, kubangwa imingcele, kubangwa lento enzeke emateksini nje kahle kahle ungavela ushintsha amateksi ufake lama-tow truck akhona. Now kuthiwa lento lena kuliwa ngokuthi ngubani okumele ahambise ama-drugs, and the more ekhula ekuhambiseni ama-drugs the more ethinta abanye abantu, yile more kuba khona izimpi ezinkulu kakhulu. So because of leyo nto leyo ke lo baba ubekazama ukupainta amaphoyisa ezifiwo lawa aphusha yonke lento le, because amanye wamaphoyisa a-owner ama-tow truck. Angikwenze nje example ngamaphoyisa ala South Africa, uzonotice ukuthi kudala sibona ama-video ama-taxi ehlupha abantu, and lawo ma-cases thola ukuthi mhlawumbe ugibeza ifamily yakhe emotweni but bethi yemehlise lowo muntu loyo kanjani njani. Uma ulandelela emaphoyiseni uzothola ukuthi umnikazi walamateksi yiphoyisa elinamandla, so leyo case ingahambeli indawo because of leyo nto leyo. So nalaphana lo baba usuggesta ukuthi kunento kanjalo eyenzeka laphana ukuthi because i-competition kaBevan was amaphoyisa, so kwaku-easy ukuthi amaphoyisa amsuse because ayazi ukuthi ama-tow truck amaningi azosala evuleleka ispace kungena ama-tow truck abo. That's why ke believe ukuthi ukubulawa kandodana wakhe kwangakona ukuthi nje ubulawa because uyisigebengu, but ubulawa because ususwa kwibhizinisi.